Nikethinkatho na chune mutegeri bwega nontuba kuona kanya kugwatanira na unikiri werutha mugwanja mbitagwa Ntinyari Kenywa tukianjiria nteto chetu urane munini wa Vice Chancellor ndene skuru ya Chuka University na atumiritie bado nibetete na mbere kuthingatira mitaratara ya gitumi kienda gukinyaniria rwangirwa university untere chia egembe kurukino ritie achiari baraba kwirigira kwithura bagitonyithia na ba university mweri jwa kenda kwanjira guchwana na kigina kya thirikari batichereria. But Chuka tutena problem with the Egembe campus on its own. Gato akarande guru to on how to do it in a sustainable way. Bobone okoje ebogano kuma kire ekanywa aka Vice Chancellor wa University ya Chuka atoe Professor Andre Mutembei agikojera na kuga ate ibatite na mbena okarande goro kwaraniria baba gatigira Egembe campus ikuthi na mbena kwegwa kanyaga kwirungamira ayongwa no ende akiuria na boachiari ibati na mbena kwira ana abao baba etito university mwanya bojuriria mutaratara gwa kuromba ambeja cha kuthoma nikenda abebanira na kwithiro bekiretwa igwangoni birabatabaterie ana benu bonde barabara thire kigiri last year Naveti University. Tafadhali bereni bojorerie roni na scholarship cia thirikari. Kenda bona na bageta gwita saivene. Bathithirwa ni saiba. Nonto saiba temenya kethira utena buthini. Saiba temenya kethira utena ngina na mwana. Bethithirie bongwa kenda bekwa antoega pae wambesa ni thirikari. Kulingana na Professor Mutembei aliuga igukujiritwe ati ana baingi batiojeragiria mantu mama na bathi university iria banjagiria kuonana bakiangaika amuno nonto bakwaga mbecha iria babateire kwithira bakiegwa ana bareja university batojoreria marojera kana kuire scholarship bashoka kuja kulira akaire nyumene ndauga jau kenda kinyabo mbeja you just tell your children the same. Kumegebe North Betan Class Chabare Dukimbithini bojenzi ntere chama wa bareabe kiro mpine na kuthitangwa na maitia kumana na maandamano ja sabasaba na ndibari na gintu gya kugwirerwa nyuma ya mawakiri guchumiria kubatetera mwana ngwataniro ya Mithika Mzalendo. Mawakiri baba bugita bagatigira mabisa baborithi bara bonde bombire kwithirwa bakiringithanwa na kuratha antu na bangi kwithwa bagikua kwithirwa ni bagukirimana na watho ura kubatere. Wacha tuone wale wataongea. Naona nini mo wewe simama hapa karibu na watu. Kawekili kuja katikati. Wakili kuja katikati hapa. Wekeni wakili hapa katikati. Haya. Twekwe inda tinonkerere ngari na baria toya mwankara ola baturingira marisasi nonto barasta na batoata batwikia ndene batura batwikia magamani ndekirwa bondi ngiri 20 na ntare ambia reu anto bamberio changithia na irio mheshimiwa akamere through na sore ba ndina bo ao bachanga mheshimiwa Mzalendo ya changa nonto twero thimo ciaringirwe kia mheshimiwa bangi ba waituringire Mzalendo iwo rita anto ndene na tutowibo ya mno gethera iwo turita ndene na uma turita ndene na twawati tekainya ndandama naoni ra Mzalendo boya sana nonto bondetra wakili au nto anteveria na bikibiki ingie kwa watero na tia watero nyantu kuwe maandamano ilishikwa the next day yeto kamata sijui mvako ambira ga ingwe hata isi nyingwe ile kweyete gurita lakini bethirwa o basin bikibiki yoyo na weto complain na kwa DCI eti turiro turita ngirimanele so yuanda ngirimanele no garita we bikibiki oyete vigenda ona survival no garita ngirimanele kenda bikibiki ere eyuma tena no kara yako kwendero bikibiki ne ngirimanele oyo na mbere nyatua I police brutality. It is more of political. Ontoni mtoro ambira kwethere ndinga atandingira onto are na uniform we police andingire onto during the last campaign in the area against the ruling regime ira ekwe John Paul mtora andingire ambire ndombira kwethera nkibaruma ndingarini e campaign ndauria mantu asiasa na ya kumana onto bidaba toto kuthetera ya agency. It is akieto youth tumbe kwithira tukiona ngwe ni akieto tukutheta tumba kwithira tukiona barabara ni akisieto ni antu bakari baba twathurire turi ameru nontu
bakuona mwananchi na kuandamana agiteta ura economy ewe ikari babangire gututumira ngunzi bakuona ngunzi teongana bamwa guturaga mwanka thaiji ameru aboragi janaja egembe twejete gushughulikira kesi ya msanii ogwetwa Flemi tukija antu baingi baingiri nchera na kwiboboragi nyamathiko bado noja kuthithwa atukurigara atiri bendera Kenya yatuire te kuona no biathone bia thirikari ne kuthikana abunge beto inaburi onto jaja egembe tugereti nya guchwa support ye mubunge wa Egembe South John Paul aurete buru na no bati kwithira number 1 gutetera wananchi bawe rira bakuinyeru thirikari niki nonto wananchi bakuthurire kendo batetaira na ara bati gukinyia ugakinya kajuga kuno ugo we mubunge wa Egembe South we mubunge wa Egembe North na we mubunge wa Egembe Central. Why are you so quiet as the government is persecuting your people? Niki nonto te gwita ngugie ku we mubunge wetigira muntu uri ote thirikari na jawe mitheka mzalendo ngugie kwaita mutanora woroi ura wathiru Macharia atari maandamanone kou nende ambulances cia polisi na mateso yara anababa witira ndone ne otebungi tumbo batethia nontu ndikwiya ndarira bamwe bill yo ya bondi cio cia nara kwa board kwa court ndeire kuona thina irana babe no inkuruki ya kinya bondi nontu bamwe ni intimidated batiraranja bekira kuwatwa bamwe ibokira kuragwa bangi thaitu kwaria bena manjera yara bena yo ya maingi muno ndona njirera tumba kuthithia nio nanga to expose mantu yara Egembe South. Kuandamana ama kukutana kwa wananchi ni baadhi ya haki za kimsingi ambazo ziko kwenye ibara ya 37 na 38 na ya kujielezea, kwa sababu si mnakutana mjielezee, ile the right to expression. Wakati unapojielezea pale, wakati unawasilisha bugdha yako ama hasira zako kwa vile inji inavyoendeshwa, hakuna sheria yoyote inayomruhusu either rais ama governor ama waziri wake kama vile Murkomen anaenda akitapatapa hapa akituambia kwamba atipiga mtu risasi na mwingine anasema piga miguu. Kwanza kabisa inatakikana uelewe na ieleweke. Kwanza ibara ya 241 inatoa muafaka, inatoa mwelekeo vile polisi hatakikani apate maagizo ya kicommand kutoka kwa mwanasiasa, awe rais, awe waziri, awe nani. Anaweza tu pokea maagizo ya wakisera, vile tunasema he can only give them instruction on policy and that policy must be in writing those instructions. Wacha tutaanza. Kwa hivyo ni rahisi sana polisi kukushika hapa na pingu na haraka haraka ingia hapa, lakini wanapoingia pale kwenye kisanduku cha kutoa ushahidi hawawezi jibu maswali, wanakuwa kama mutuse. Wakati polisi anachukua bunduki na kumpiga, anapofunguliwa mashtaka ya mauaji huwa anafunguliwa kivyake. Na ngoja niwaambie kitu kimoja, kuna kitu kinaitwa superior orders. Superior orders ama maagizo kutoka juu sio, it's not a defense to criminal liability. You cannot say mimi niliambiwa na inspector general wa polisi nipige mtu fulani bunduki risasi. Hiyo sio defense. Lazima utapatikana na makosa na utanyongwa, si ndio? Kwa sababu sheria ya kunyongwa bado ipo. Police non tutwina habari baraba ai onda ya shoot to kill nontu itukomenya MP na nenkanirite listi ya baraba kawatwa na barabe bakarathwa nontu nako ya nakinya ondre kuratha na ntemeo mutano wa karini kwa unende baraba arere nontu na itucokeria muno police baraba arere ntetweu bonde otiure au maua 50 the whole police station yonde ni raere transferred tuteko meakethira ka selected bara akumenya ibwa ka onda beye bara theana ba kana beye baborage ibu ontu ndrone no tebungi kathithia bila tukathithia nikatwekira maua police station on national spotlight kenda uroke ya muborisi we ya op transfer wa we ya othikira onda cia MP ati rathangania watangania atena atia mwekire ruguma uwe
tukwire walelie nuko karwanthe ye non to thai borisi baraba orwaire borwanire sabasaba na baraba orwanire tariki 25 bonde muntu aromi na family yake na araura ko sheria erio na sheria yetu kwira non to siesi omweru na areire nikutokomei muntu okuma nasuka na umete kwa county ekindiki na ibaba inge tokomeba umete nara kethera ikabe aumete itagetend kendra kindiki yote thia John Paul kuraga na baka kubawata ibo tukwenda kumenya lakini yauti natu tutekirira turiendra tukabwithia ira itawa Human Rights Monitoring Group committee emeru na in fact irethira yena member monitors kuma a Igembe South kendra burakarika au tukethira ibo communicate na ipoa na bakethira iba community na Kenya Human Rights Commission na bakethira ibo community na bara kethira wewe mwoborisi we ya abuse power siaku iwe na uwe non tuendra twawe kandrene kinya uwe non tukinya thai borisi ni we kwandrene ko unende unika kwenda wa appeal ke borisi tika tukua bakathithio uroka thikira political direction nwena ngaieke muntu wetwa John Paul we cry to him nonto baturera tokuhurwa the government ekarita order to kill ne achoka ato ikira manto ya ugaindi totaiwe sauti yake kiri uri ndaktari kimya giki guta na mbere kuritanwa imwe ya mirimo ira yejanagia na ururu nkuru kia kithimi kagita kamwe kuru kana mwari kwa mukirageni bawe bamweri. The other condition is very close na endometriosis na also common ni problem yetawa adenomyosis. Remember kwira waringwa mbisha nontuba wena painful periods alafu wena adenomyosis. Adenomyosis neo ni kwithirwa kwena tissue eruta periods within the walls of the uterus. No, just like endometriosis no kwewa there periods ikuma itena mantu akumira nukwa yewekenda ku make uterus kwa ne kunenea na there kwena periods there kwena contraction ikewa ni gutima mwekuru egwa a lot of pain. The other cause ya painful periods ni kwithirwa mwekuru aina very common condition itoa pelvic inflammatory disease mono itawa PID na iwekejania na inflammation ya within the pelvis yomba kwa ni pengine infection ire ndani ya nyomba ya mwana that is within the uterus it will affect that part of the uterus ere taga periods no itawa endometritis no inorira mwekuru kwa ena periods na ena pengine na thina ya infection within the uterus ni go cause a lot of severe pain. Another cause ya severe painful periods ni mwekuru aikirwa coil. The first 2 months no we wena a lot of pain during periods known to work contraction of the uterus. Lakini normally kikawaida witakuwa after 2 months utakuwa wena that pain. Ukaya kuza nukwenda kwa wena pain after 2 months ira mbakwa possible cause ni kwithira pengine coil ira wekiritwe tuwa ne twekite dislocate ka utuka negarukite kana ya iwa ne kumuta side imo ya uterus kwa wena coil na kwa wena a lot of pain there itara periods ni bwera kraidero kona kethera ga coil mbakwa itwekite displaced ya umake within the uterus kana iwa ne kwa ikimta side imo ya uterus. There are could be many possible causes ya painful periods. Lakini tukaiboya kaethia mtu ina every painful periods akaiwa na kuona daktari akona imba gynecologist kendomba kwa kishaona imbi kuwekereta pains ino na nata omba kwewa agitetheka. Nata tumba kwa period pains are painful in some tugire there kwa na very heavy pain very painful periods ndakwa irina sweating excessively kwa na kwa nausea kana kwa na change in stools kana inyoka wanakwa akiwa ina fainting yakwa takuwa na kudhirirwa ninya kwa na go faint. That's a sign of painful periods na ambili kwa akionekana. Tana mbere kurumira ntso chetu nchokerete nyume kagitagate kuranja na
gake kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na njeku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motutujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Moxie Aluminium nio nduka enjero bria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobisi kuna maguri ja mega. Turi na into mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car shade net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanail, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka njuma kwambira thejiri charuki iri mwanka thaa 11 ciogoro yontu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana uturingire thimu kurukira 0706 446 198 bwinthe ibogwa tiogeni. One day you will eat, walk and talk like royalty. I need you to wake up. Uko aware this is not a game? Make it happen. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. An eye for an eye. What is your family involved in? To go close to take control over the hearts of empire. Winning noma sana. Bagigweta na mbere kurumira ntucetu tugicokera kime gike kiri mikire na mikarire ni tukuritanura tubatere gwikira kagita karia tukuruga kana turiri ikone.
ni wirigiro bwakwa ni wagiri ntuko ya narua ganko gwate ogeni kiri kanya gaka kamikire na mikarire beta purity nguta mikire ya narua ni amurugiri ikone riria uriri ikone utheru ibwendekanaga mono kuma mutwe mwanka karaira mwikire jwaku jwa mutwe ikira nkobia kana woge gitamba ni kurigiria mutundu jura jo kunyukaga jo gitigatonye chaine irionekana ruji ikira apron kana wogereso kurigiria nguo ciaku igwata irio kana matunda jaria ukuthuranira maguru ikira iratu bya nyomba kurigiria kugwata wa impio gato ikire gatanta au kirimikire ya narua ikira uria kwagirite na njira y'inkinyaniru nubona cyaringa themwe na nusu ibega nutubwa kuona kanya ko gwatanira nawo ni nyuma kaitagate kuraja ni mwe kwa mwe mwanga studio chitu cha Wero FM kiri mubango jwa kwa ya kaniseni oreteri ni munene okagwe na DJ Vil hidrona kagitaga kega betagwa ntinyari Kenya.